Satu, satu. Undang-undang semecah bertatu betul. Undang-undang bertatu betul. Undang-undang pajuh buta pajuh ukut. Undang-undang lentuan di salum guna semangat Watenese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia Agung, berikut suara protokol. Hai kamana men sebenarnya hanya layak tadi. Cuma tadi lagi lentuan hadiah dan tabuh lagu nyau anak lentuan Tunku Muhammad Ramadan. Mungkin gure-gure no beturi nyau wajih wak dan bapu-bapu kata bayi yang mea nyau ronyo karayu kadah 5 SD. Cuma wanyo lembar no daya sebagai motivasi bagi ulundra. Nyau lagu lendanya baknya ulurun. Ya. Kebut hai anu tajak udaya jiongan gampong jiongan pama Meja udang jejak pedagang abi mertua gendong perintah Allah Ta'ala Lejak pedagang abi mertua tuntut perintah Allah Budaya hai Peka pelaku Peka pajohku Bermangat sabe Didaya anjur Mangat melulu Anak desaku Maletak hati Didaya anjur Mangat melulu Anak desaku Maletak hati Yang pupit betul Bekas semungut Sebab lo dengut Leningan dagang Dindan hai abing Memang lo dengut Tapi nyoba Berdilan ranting sah Menyaka menang Aneh tak pegang Hati di ayah Senang lagoina Wata tamatu Janji ba'ayah Kedih umukah Umrah ayah hamba Wata tamatu Janji ba'ayah Kedih umukah Umrah ayah hamba Menyaka menang Abi bersusah Tauhid Nabi Kota junan baca Berdoa mano Kajian ayah Menyebab tiga luar kepala Kitab bajuri Kitab iyalah Bali ayah Kajung dua Menjajak tiga Sambil lupa Menyebab dawat Sambil juara Mahli tujuh dua. Masya Allah. Mahli tujuh dua. Bak gotong royong, natam membantah. Nibak jamaah, nasering alfa. Menyaka ebut, natam membantah. Si saya pegang, oh, dah goyana. Salah jamaah bahasa pertama Sesaya ayabi Atau jamaah Dan lebak pulang bertuja-tuja Masya Allah. Oh baik, gah-gahnya jemaah, ihnya jemaah. Masya Allah. Saya coba pulang rumah. Anak ini jujur. Nyosan saya.
Sambunglah dulu. Nyohanan ni beliau nanu ulun hadir gapai lagi bro. Karena beliau oleh panitia kemarin hadirkan punya. Mungkin ya hadir gapai udah komentar alhamdulillah karena orangnya na juara lomba di belah bintang untuk juara. Ya insyaallah tu lanjut Pak Rundang panitia gure-gure dan Bandung lanjut jaga Abu Upit bayi no materi di tamat SD lanjut. Sabtu izin Abu hiburan mentang jatuh urin mantroh lamdaya terume kembak pegang haba udah senang lahir batin engkot masa sang siusa tapi watekan nasi buyut lepekatkan lemurah-murah kala tengah berayat kitab hanaja buah lemboy sereng gemun ayam buah bak sembah yang sereng gemun ayam buah bak sembah yang pulang tengkur badah moha bengah sepot agak pekrat muka apa jauh Tuhan amangat engkot gece marak kemeserapan pulang tengkur badah bengah biok tepeh hu anak mata bacunda poh ditingka bengah di muku di nama sinan kon kadir karu nganting kudi pedang dawa. Mungkin hanya yang komentar sebagai hiburan, insyaallah lain kali ulun sambung kembali. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.